Branko Čegec. Svakodnevica. Svaki dan kada ustanem, popijem džumbir, limon i čaj. Uzmem tablete. Pa se tuširam dugo, dugo. Čini se da dan bi mogao početi. I da ne bi trebao biti loš. Svaki dan kada prođem pored ambasade Saudijske Arabije, opkoljene visokim zidom, živicom i kamerama, osjećam nelagodu od policijskog pogleda i pasjeg para koji se bespomoćno jebe na pločniku. Svaki dan ispred hostela Ferijalac sobarica puši na ogradi, a domar šmrkom zalijeva vreli asfalt. Tu svaki dan smočim tenisice. Jebem ti vodu i šmrk, sve ti jebem. U hostelu Ferijalac nikada nisam vidio ni jednog gosta. Samo njih dvoje. Potok preko ceste i mokre tenisice. Šljap, šljap. Svaki dan silazim ratom devastiranim stubištem pored Instituta za istraživanje zločina Halida Nazičića broj 4. Granate više ne padaju. Sve dalje je tutnjava u brdima. Jednako blizu, tutnji još samo u glavama. Svaki dan kada naiđem na ranu u asfaltu, gomilu rana i ožiljaka, pokušavam ih zaobići. Mimoići mnoge smrti, znajući da je predavno minsko polje čija je papirnata shema nestala u ratnom plamenu. Svaki dan, kada za šankom naručujem kavu, mineralnu i malo leda, konobar kaže: naravno, želite li još nešto? A ja ne želim.